Samo da se ali nisam skipao. skipao jer mlate gluposti. Pa ja jedini bio skipao, jebi. Sad ćete vidjeti svog. Ma može skipat. Jebem ti maj. Ovo sam odigrao IQ 8. Yes. Your role is crewmate. Jesi iskreno bio si baš dobar, iskreno. Ja sam... Dobrodošli u još jednu epizodu Among Usa. Na ovom kanalu gledajte samo klipove od kvalitetne sadržine Among Usa i ostale igrice. Ne može se dobiti ljudi kao impostor, moramo nešto promijeniti, ne znam, mislim da će iskreno 3 impostora biti malo previše, a daj, nemoj me jebate. A čime sam ja ovo zaslužio? Ako vam se video dopada, bacite like, bacite subscribe, podržite mene. Imate ostali klipove od Among Usa i Rasta na mom kanalu, možete pogledati kad god želite jer tam nekada ne izbacuje svake klipove i svaki klip ne ide u recommended. Zato idite direktno ispod ovog klipa i kliknite na kanal, idite direktno na kanal i pogledajte svaki klip koji vas zanima. Sofija? I Pantel. Nije Sofija, nego je. Ko je došao, ne znam. Ja sam zadnji ušao. Uglavnom, A gdje je tijelo? upali svjetla i gore na ventu Gdje je tijelo tijelo? stoji. Gdje se bili ostali? Ko je bio u medbay? Ajde. Neko se ventu, 100%. Ja sam navigacija. Ja nisam ni krenuo, sine, ode kum. Aj ko se vento, da ne Dalje. trošimo vrijeme, ajde. Ajde, da kažete, please. Znam ja ko je Sođ. Sofija, gdje si bila, Sofija? Zamislite da sam otišao onu svoju taktiku napraviti. Ok, vas bili zajedno. Ko nam ovdje ostaje? Ja sam odbinu bio. Gdje si bio, Simo? Alo, ja sam odminu bio. U navigaciji. 50 sekundi si kroz admin isto prema teore. Ume reci ko te ubio, ko? Alo, ja sam, slušajte me. Ja sam sam u adminu bio, niko sa mnom nije bio. Pričam za Znači Inči je sigurno radi, task je bio u storage-u i onda se išao... Trebao sam se ventat, lik bi ubio nekog drugog, ja bi to vidio, odmah bi ga BAM! Prvu rundu izbacio. Ajde dobro onda, Ništa, skip. možemo se... Ja sam u kafeteriji zabetoniran gore. Joj, crni, smrljiv si mi. Ovo je neki Antone! stil bio u mom stilu. Gasi svjetla. Moguće da sam ja Volko zakljuco, šta se dešava? Ono botovski. Antun Cvjetković, hvala legendo, Ne, pozdravlju. neko teleko nama. Stefan Bralović. Sljedeći sam put na otpubio. svjetlima ubi ga ako smiješ. Da, ako smiješ. Pozdrav Stefane, poz Fati na super chatu. Madre, pozdrav Madre, ko je uopće impostor? Vidim, ne mogu ni gledat, jel moguće? Ne mogu ni vidjet ko je impostor, ok, moramo protektati ga. Samo malo. Gdje se ovaj babura izgubio? What the fuck? Ja moguće da ne vidim lika jebote, crni. Evo ga, Sođa mrtva. Jesam li ju spasio? Nisam. Unlucky. Kaže Mili, di si najbolji streamer, di si radnička buja. Odakle si došla, Sofija? Molim? Ja ovo od vas sa Pegom i Pantelom. Hvala Mili. O, dva. Marko M22, hvala care. O, dva. Uvijek mene ljudi jebote. Ja sam Lower engine tijelo, ja sam sa Žvaki, mada i Žvakica sumnjiv si mi, ti se tu vrti u reaktoru, ali... Ja sam s reaktom gasio reaktor. Ja i Problem je Muki što smo ne znam- communicationu došli da gasimo. Što ne znam ko je drugi, Ja brale, na Muki naš. ne glasam cijel game, bio on ubici ili ne bio. Ti neš Mukija glasat, dobro. Zato što smo mi od communicationa sami došli da glasimo. Ovdje je jedan impostor cloud, tako da ne znam što ništa. Sigurno nije, zato Nije, bila Pego. sa mnom sama Pego je u Pantel navigationu i bili smo jedno vrijeme skupa, tako da... Ti i ko? Sođa. Dobro. Sa mnom ko je bio electrical. Sumnjivo, Simče. Ja sam bila s tobom Electrical, ti si došla naknadno Electrical, ja kad sam izašla i prema Lower Engine-u i tad sam vidjela tijelo sam što je Česa prije reporta. Da sam ja nekog streo, ne mogu se setim kad sam dolazio u electrical. Koga voltamo? Ne može svijet. Ali ne znam odakle. Ne mogu majke mi. Skipat ćemo ovo, ali sljedeću moramo votat. Oj, kola. Ubeđen sam streo nekoga. Ajde, skipamo ovu sljedeću. Skipaj ga, batak. Slušajte ljudi, ja ovdje vodim sad izviđaj, dobijamo sigurno. Inspektor Girić, ajde. Ali do duše Česa već drugi put reporta tijelo. Samo vas slušam i merim. Ajde, Česa. Znači ljudi, da sam ja, meni bi se već glas tresu, ne mogu dvije progovoriti. Skipaj, momak. Ko treba da bude treso?
Ne znam ko je drugi, to me jebe što imam ovaj protekta, ne znam da li da protektam, prošli put kad sam ovaj roll dobio sam protekto uporno i... Okej. Sad ćemo vidjeti kog će ovaj babura tjetim recnut ovdje. Unlucky. Možda je Muki s njim impostor. Evo ga, gotov neko ovdje, ništa. Veliki pozdrav Lukasa Božića. Pozdrav Teo, hvala ti kralju, pozdrav Lukasa. Ajdin kaže ko da zadrugu gledamo. Da vidimo prvo 10 bilo. Gdje je tijelo? Gdje je tijelo? 2 tela na elektrikalu iza gore, iznad, O, ja nisam. blizu venta. Ja sam bio admin. Da nije self call, ko je bio ko na kamerama? Nije. Ja sam bio na Ko je kamerama. optužio Steamchata? Ja sam krenuo iz storage-a prema tamo reaktor pa sam se vratio, ali nisam u elektrikal, brate. Muki je. Ko je bio Mariju, sam na desnoj strani ko je došao? Ja Muki je sam bio u čiti Silcu i onda je išao prema, da. Muki je drugi, a ja druže protektam Mukija. Zamislio vi što je sad dobro. Evo prema storage-u. Ja išao prema storage-u, išao prema lower engine vratio. A i tu smo nekog strele. Ali nisi rekao sad si bio u reaktoru na kraju. Ne, kralju. Ne. Čuješ, jel me čuješ? Čujem. Brate, Muki i Pego impostori. Dobro. Eto. A ti smrtav, ja mislio pitaš me ko su impostori. Imam najjači skill u ovoj igri. A čekaj, je li imaš ti neki rol? Već jednog imam ulovljenog. Nemam. Neš. Šta me zoveš koji kurac? Pa i ja sam mrtav kralj. Javi, dobro. Jesi ti realan s ti me nazvao da kolam? Aj, čao. Ja mislim Pantela i Simče sad, ne znam, prošli Ovo je mi je double Simče kill, bio određen sad. event je bio. Dajte mi rundu 2 mi treba samo. Za pobjedu. Ne znam, možda i jesu počeka za, ne znam. Druže. Ne, ovo je double kill bio i ne znamo niko. Čemu ovo? Mora jedan 2 double killa da bi vinal. Jel? Hvala Gaming Tech, pozdrav. A čekaj brale, jel ti inače ovo radiš, a? Ne. To bi ja samo mom bratu ovako rekao. Sumnjiv si mi, dečko. Nemam, ti si jedini na Steamu, prijateljima, vjerujem. Jel ozbiljno? Ali zanimljivije, kontaš. Ko te ubio? Vid, gledaj, sad ja ću protektat Simčeta jer će ga Muki tijeti ubit. Gledaj sad. Sad će se okrenut Muki. Mukija, gledaj sad ovo. Jesi spreman? Da. Muki, evo mu sođe, bum, ja protektam sođu i gledaj sad ovo. Gledaj sad. Šta radi, druže, lik? Mogao je ubit 12 puta. Ko su impostori? Panjevi, pozdrav babura, kako si mi? Odlično, prijatelju, odlično. Kako si ti, Česa? Ekstra, baš dobro. Baš ekstra. Radujem se projektima i tako to. Ekstra. Igrača, brate moj. Šta? Imam igrača. Kakvog igrača? Pa hoću da igra jedan moj prijatelj. Ne veze, full smo sad. Hoću da igra moj prijatelj, onaj. Halo, jel se čujemo? Ma nema veze, full smo. Halo? Mislim, zavisi, ko ti je prijatelj? Ne znam da li ti znaš. Dobro. Dobar si ti. Aj, prati mi tamo Mukija, reci mi ako ide ubit nekog da ja mogu shieldat. Muki ti je impostor i Znam. Ego, ja mislim. Dobre. Dobro. Aj, čao. Neka nas još malo, ajde. Stojim na adminonim i gledam u kojoj prostoriji. Aj, neka nas. Aj ti prvi Može preki. samo pitanje. Neću, lagano. Može uvijek. Sandi, jesi na kamerama bio sa Sođu? Ne, ja sam Laziću, tek pozdrav došao za Roka, brata. Ja sam bio na kamerama. Ne, i ti si bio na kamerama i onda si išao sa kamera, Otišao sam Išao u gore prema... komunikaciju. a je otišao prema gore. Otišao prema Ja gore. sam u kafeteriji išao na Ali je zadatak. meni, brate, nesto frajer u sekundi. Ne brini se, ima taj Apple tag u šupku, ne može mrdnut. Sakiraj se, pratim ga ja iz Security-a kroz Upper Engine, kroz kafeteriju i gore na questu se zadao. Tako je, na Ne brini se. Niko nije umro, ajde. Ovo Crni će trovat game.
Ovo je katastrofa, šta ljudi kolaju. Leti. Najbolje da se Nije žrtvu Veniša. mi da kolam ovo koje. Misliš da sam Newtona da kažemo i kao da slučajno smo rekli da nismo znali. Ne, ajde kao pričamo ti i ja između sebe, ono, ja ne mogu da vjerujem šta rade Pego i Muki i ovo se... Newton su. Aj, možemo ako. Jer realno isplati se ovdje gubiti gameove, trošenje vremena. Realno, možemo to svaku partiju raditi, pa ono dok ne dobijemo mi impostora, kužiš. Realno. Koliko si bio puta? Jednom. Ja isto jebom Evo, mam Pantela se svoju. registrirao, nije. Ali dobro, ne ponavlja danas, to je iskreno odlično. Da. Ovako, Nije ovako, ono dobro, jedan miješaj, lik 6 miješaj. puta. I ti Evo, si bio, hoćeš Sođu protektat. Nemoj, neć. Evo, Nemoj. dole ću protektati. Da vidimo. Idući neko pada. Ne! Koga je pao? Ko je pao da prijavimo? Nisam. Skoro sam Mukija protekto. Evo ga Omar. Omara ću sigurno mrecnu tako. Vidi da li traži babo. Oj, tijelo je već, tijelo ti je u... Slušaj. A šta ću sad, kasno? Jesi vidio? Možemo ja... Da. Neko se pretvorio u Omara. Znam koja je to crvena bojica. Jel lijed Muki? Molim? Nikad pretvorio se. Čekaj. Lažeš, Simče, lažeš, Nije, ne lažem. Čekaj, šta? Simče Sođa. Pretvorio se Muki u Omara i ubio. Vidio sam na kameri dok se dobar pretvorio u kurac. jajcama. Ja sam bila na kameri, vidio Iskreno. Nisam Iskreno, ako ne... Muki se dedom. Pazi ovako, ja sam bila na Dobro. kameri. Banuju. Banuju ovo. Omar izlazi iz navigacije, vraća se vamo, pa opet ide rikvert, pa se vraća. Kako ste failali game, izgubili ste by the way, bro. On je rekao da je bio Muki, ali sam ja vidjela 2 Omara. Mislim, ja smo trčali da emergency svemu. Sad ćemo protektat Marijicu. 3, 2, 1. Gledaj ovo, sjebač. A je li moguće da lik ne ubija? Ja ću samo reći ko je mene ubio IQ 200. Ovdje mora neki kill napraviti. U gužvi i da se skrivi na nekom. 50 sekundi mi je protekt, da. Evo ga, došao Pego. Makica ima protekt. Bičanić, veliki pozdrav za brata Frenkija. Bičanić, pozdrav za Frenkija. Bašiću, poz legendo. Poz kralju. I Grga, veliki pozdrav za Tea. Poz Teo. Poz Grga. Thank you guys. O, ja imam taskove, druže. Oj, pa rješavaj taskove. O, imam još 6 komada, zaboravio. To je sve tvoji ostali, ja riješio već. Jesi ti kurac riješio. Slikaj mi. Ako hoćeš upal kamer, sad ću ti poslati. Ma lagano, ja ju sekundu riješim, ali vraga Pego su moji. svakako ne može niko gubiti. Ne može, svi su, skontali su ga. Znaju da je on i to je to. Eto viš. Evo vidiš, slušaj sa kola. Slušam. Znači, jedino kog ne vidim je Simče. A jes, kao on ne vidi ko Simče. Zavisi ko Pol je lagan, znaš. Da, ovo je ko lagan. Kao, jedino kog ne vidim je Simče. Crni rekao da je treko Pegu. Njemu je zalepio za dupe, kaže da. Ali to je rekao prošlo. A jel se to može micati ili ne znam kako funkcionira, zato pitam. Ne, predstavi, to dok si živ, svaka partija, mislim, po rundi da imaš nešto. Samo sekunda, Marica nije sigurna. Sođa nije sigurno, Buraz. Simo je report o I Mukija. cijelo vrijeme... Simo je report o Mukija. Da. Sođa ne zna. Sođa nije. Onda si ti. Možda igra između Simčeta, Buraz i... A što bi report o Mukija? Jebiga bili su... Kaže, Ne znam. Ne, jedino... Ja stvarno ne znam ko je, meni je Sjebala se, bavila bio cijelo vrijeme... Ko? Da je imao tracker na PG, ali ne znam kako to funkcionira. Ali ti to možeš Ne znam, meni je jasno. Možemo i skip, ajmo skip i da rešimo questove. A brate, imaš puno. Nisu. Pa Muki bio jedan, nemaš. Stvarno ne znam ko nije riješio taskove, daj rešajte malo. Da je dobro, Makedonac. Daj da završim task. Evo, hoće iz Orden igrat. Bomba. Hoće iz Orden igrat, bomba.
ulazio. DJ Zordan. What's up, Zordan, motherfucker? O, šta ima, dečki? What's up, Zordan? Kako je? What up? What a Zordan, mate. Moja braća, šta se Daj, Zordane neku muziku, daj. Daj, pusti nam nešto ono dok ovdje čekamo. Mash up. Gangu i Reru remix. Može. Jel možete ljudi riješiti taskove, ne, a? Pala, što nisi štitio, šta radiš? Sjebo se, rješao sam taskove, jel moguće da mi je lik uzeo takav tajming? Najgore, znaš da je ovo, ja sam ovo već vidio, doživio sam ovo je izgubljeno, vjeruj mi. Omar ti kola simčeta. Poraz, nije dobro, moram protektat. Ko je umro ovo? Ko je sivi? Sođa. Shit, ovaj gori mogu. Nije katastrofa. Čekaj, tiho, gdje je Sandy, jel vidiš ga? Evo ga. Vidim ga. Ne, nisam stigao! Pa šta radiš, druže, pobi se. Tiho. Shit! Moj greš. Imamo kol. Da si Omara što ja. Slušaj, ako bude alarmantna situacija, kola i politiku. Dobro je, shit. Aj, vidimo se. Šta si vidio, to ja moram. Znači, Ide Omar što ja, evo Omar će ti kaži. Čuje Sandy. Šta reci? Pa mi na kameri jedini bili. Jebem ti dan. Ti si lud lik. Ali šupačka igra, realno šupačka. Ali najbliži smo bili da pobjedimo. Da. Buraz, sve sam pokušao omogućiti. Znači, kad si ubio najprvi kill, dao sam ti reaktor da uzmiješ drugi kill. Sve mu je bilo na šanjiru, znaš di se sjebo. Sve sam ti dao. Kad je krenuo iz čista mira da viče... Šta da viče? A jes, to je najjače bilo. Da viče. Bravo si. Odredi Uznojio sam se, znači više sam se uznojio pego kad sam umro da ti pomogu nego kad sam živio. Kad je rekao Sođa nije sigurno, ja se za malo upišao više Omar, onda si ti. Zaboravio sam da je si. Ajde, voltaj sad. I onda prolazi pored ovo dvojice, vidi na kamerama dvojicu i ubije iz crvene kamere ovoga. Šteta, znaš kako sam dobro odigrao, šteta, znaš kako sam voltaj! Ja sam se mogao zaklet da si ti žinjer. Voltaj! Ubio sam 5 ljudi. Pego. Oj, čovjeka, voltaj! Crni, ajde reci kako funkcionira taj tracker. Ti, druže! Kad zakačiš na nekog tracker... Lažemo do kraja, Boraz. Bili smo blizu. Vidio si isto što i ja. Šta si ti vidio? Šta si vidio? A jebem ti dan. Ovdje dolazimo do samog kraja ovog videa. Ako vam se barem malo video dopao, možete baciti like, share i subscribe. Spodelite video vašim drugarima da i oni uživaju zanimljiv content. Ja neću puno da odužim, ovdje je sam kraj. Vi pišite u komentarima kako vam se klip činio. Da li bi bio zanimljiv, iako nije bio zanimljiv, koje sljedeće promjene da uradimo da vam bude zanimljiv video. Neću puno da smara, imate moje socijalne mreže u opisu ovog videa, možete me zapratiti gdje god želite i kontaktirati u bilo kom trenutku za neku saradnju. Isto tako možete postati član kanala za $2 pa na više, isto tako da podržite mene kao kreatora. Hvala vam još jednom, a ne se vidimo u sljedećem videu. Ćao.